hamu to hau lita isabilita iha programa bainaka spesial. Iha edisan ohin ita sidadalia ho itanya bainaka na rua kolega jornalista na rua nebe foi lalais hetan oportunidade ho di hola parte iha viagem apostolika amo Papa Francisco Ninian. No sa experiência makasiraheta no tanto experiência dia como experiência at nebe sirahetan e agora daun siramos pronto ona atau faheba ita sira ia ona hamne sorin ser na rua kolega jornalista na rua maka Belon Virginia dos Santos jornalista RTTL nomos Belon Filomeno Martins babay na Bolonia Ameta jornalista Husi Tatolinian. Bom dia e bem-vindo. Bom dia. Dia kale Belon na rua. Obrigada, Diaglas. Obrigado. É claro que a Diagdone também foi em fila Husi Vaticano né simo benção lobo que da Tiana. Lógica lá é. Amen, amen. Amin de. Amen. Mga meta nonok de tanto be nila simo bensaon. Dia hana sa itabot sira publiko hatene teo nakatak iha jornalista na in lobo kida maka hola parte mos iha delegação viagem apostolika amo Papa Ninian foi lalais halo viagem banação ni hira kedan incluímos Timor-Leste e Husi Timor-Leste ita ya jornalista na in tolo maka hola parte ia delegação ida ninia no awakar katene de karek belebe explica ituan unsama kay debo ser bele to ya Vaticano ne ba faz favor bele hahu ulo kusibe mana nazi. Em primeira vez agradecer a oportunidade processo atu Maia Baia Vaticano amiliu se processo lubukida o enhira hetang kontak si liderança sira katak atu tuir visita sua santidade nian bana sangat kena vamos sida pasti katak hau makatuba mabe sida diham preparande tambah se apply CV na ba então antes dami atuba na ba ami se apply CV ida e durante loron laos lorong mabe fulan rua tolu racing asnya mafingetan resposta usna ba então e a processo na ba ami prepara ami documentos ami apply CV ami halo tutia ba tetung e depois ba fali iha ami halo inglês desculpa depois ba fali PCM hose kom sirare fila fali maka siramak envia fila fali ba ya Santa Sé depois bate na ba maka aminha email na ba maka misita ia aminha CV depois ami hen resposta usna ba na vamos haruka bala langsung kedas ami simu kedas resposta me behan tempo duração na haruklos fulan rua racing tolu racing mampengetan resposta afinda ne mai la langsung diangkat ami atu ba prepara ba keres lai me be se haruka tang documentos ne be mak sida completo di dia sida tama kriteria am tenki hadia fila fali ba sirne ira fali depois da mi hadia auto tia nemo sida diang ba tuba mabe haruka fila fale envia fale usi Santa Sé haruka mai fila fale haruka dia dan nantau experiência barang ba mi hetang antes satu bane ami hasuru buat barak na ba mabe la mata mi vontade espírito atu completa mi documento sobat serne hoto depois de ami haruka ba na ba maka Santa Sé hare ami documento serne completa na kriteria ne be masira husu e depois da envia fila mai ba langsung ya comissão ne be toma conta ba jornalista sira tu viagem bane depois ma comissão sira bola minentolo encontro fila fali podi explica liudet kono ba regra sira ia Vaticano depois da mi ba Vaticano maka ia na ba mi loron tolu ka lorong hate na ba ami hal technical meeting usina maka ami fing hatene katak lalau cobertura ya amu papan yang ne hanes Ter briefing ya tote ya ne ba si ami bahan ba family briefing usira na ba agora unsa ko be mo ngameto Diego, obrigado pela oportunidade. Antes eu explicação itu angko na proseso em sato ia Vaticano. Uluk na okaratole obrigado no agradecido ba governo Timor-Leste leleu ba PCM mae secomos nomos ba haunia instituição rasika tatole nebe maka so for confiança
bele hola parte ia viagem amo papa ni lebih mak cobre na sama hati dia ka ita hakat ba sen prosesu sama ka to ia Vaticano Oke, ihan ba ia encontro ira entre ami SF sira conselho diretivo ho ami jornalista nomos editor sira namaga Sua Excelência Secretário de Situação Estado de Comunicação Social espírito dia ita Timor-Leste mos hetan oportunidade emana tolo atu bahwa parte iha viagem amo papa ni nebe maka bangsa hat inclui Timor-Leste nebe Sua Excelência dia ita seare emeira hosta tole na tene depois se inclina iha viagem foi né amiba ia encontro ira ao acompanhar minha presidente tole ba iha Palácio Presidente ia encontro ia PCM ba amnia wanhira Sua Excelência Secretário Justo yang tatoli akara rekomendasi amnia presidente yang ami mantém continua ho filmeno anebe ami agradecer ane proseso irmane depois mai proseso documento stoma ia amnia proseso viagem to irmane ia parte rua autolida por exemplo Secretário de Estado de Comunicação Social maka começa e depois wenhira hakat ba proseso aplicação kami tolo preparar documentos na soin na bini explicatena amihat tambah itu tinggal apply kala te apply orsida sang hetanona aprovação husi Vaticano foi nita bele viagem nebe proseso aplicação ne mai makalo husi Sekretariado Comissão Organizadora Simão Papa nebe iha motel ba sirma prosesa mengira kona ba tiket preemption husi PCM maka hari konweden nebe husi governo hatu ya husi governo to itu mah ba ami marah di dalam itu karek los done oke ni proseso nene be sara kleu regala itu buat bangira itu buat serbe apply bahaya baga kode involve ya be delegação biasa apostolik amo papa nini ane han tempo semana fulan Sim, processo que mas eu hau kuliahona kata durante sela sala fulan rua resi fulan tolu fain ami hetang resposta si Vatican. Cleoran dalam rumah balung mai diretamente dora bahaya evento be visita sua santidade papa nini ane mong ameta sim anso ina bina tutana proseso ne narak tuan tambah aplikação ne precisa hetana aprovação si Vaticano então wenhira parte husi mainnya aplikona kita hindi resultado ne ini no resira si manda baita pessoal manda ba siramos depois aula haluatina ya sadata ma amirona dia dia 28 itu buat tolo prepara rangka babatkan oke nih data iku sang itu hetana na aprovação na tuba kalau parte ya viagem na sua santidade ni iya husi Timor ne be jornalista ne be apply bahaya bagai dane conforme que você hatane ne naing hero Iya na tambah sira dehan representante ami mus ladung hatene karik na hira mabe
tambah ami ia encontro det maka sira usi secoms de ami precisa mana beba multifungsi. Maknanya usi instituição ida recomendan ya ema funcionário da ba mas tem que multifungsi supaya banyak bela kere, bela edit, bela foto imagem ba. E quando ba na hira hola tene mas bewa hira ami encontran so mo momento explica ambe encontro muito ko atamo bolo usi instituição usi tatoli usi GMN, telba atau khusus semana pantau. Kami selaten kami encontro ba tu encontrar me pengen hiram tur mesa. Na ba mo pengen minha presidente então mo momento explica mo momento ni presidente ele ni hamus na ba mo entau turan presidente amin turan pantau. Am presidente até kata aminia ema da nema sei a delega tur ba ya grupal. Oh, anto itu pode ser be mesmo que apply, mas be molo que apply ne itu pode ser be husi instituição mediane be serviço bane ne kata definitivamente o jornalista ida nema ba. Sim. Oh, okay. A total jornalista nang hira mai envolve ia delegação visita Ok, tuir tama basira baragala itla conta mai be tuir notícia ne ma leu si Vaticano. Sering notícia primeiro a minha arranca o si Vaticano mai Indonesia. Anu dar nasaun primeiro ba visita Santo Padre ne walunulo resendima. Ne tuir. Walunulo resin Sim. lima Iya, Então ne iya, be iya. bote Sim. barak ne. Ne tuir notícia Vaticano ne si. Mas kare kita pode ser lah hari lista husi kita pode ser be. Ia lista amnia guia quando va viagem né guia né kan sesema hen bahot keres oke nara hen ba mas guia ba or sida iha pessoal ansan selo kuruma iha cameraman or sida cameraman jornalista kala aire né nebe la ansan la temi nebe iha notícia Vaticano né husi arranca os nemane sira kergian jornalista waruno lores 85. Desculpa, tama nessa exemplo nessa jornalista si ABC. Osira iha na banyak mesa get, mas osira mais fale iha nasa mais fale iha Jakarta ga Papua, ni ema iha na bateu na. Ni ema balu iha na baten bare força tan sira det. Se a misa us ne ba mai ne total manesa ita yang walu nulo Mas quando mai fila fale visita ne ema ne jornalista destaca iha na bane ne iha teu na sira reforça tan amutuk tan. Oke, aku kerhati ne det, depois de itu posira totio na iha be Vaticano ne ba. Notícia primeiro ne be itu posira hakerek no manda mai ba kada ide-ideknya media, maka saida bele hahu ulu kusip mengameta. Oke, antes ame hakat ban ma ame halal uluk notícia preview notícia antes ba namanya kerek notícia aban jornalista timononan tolu arranca ba Vaticano. Hodi alo cobertura va viagem papa ok ini mah notícia primeiro nebe ame kerek antes viagem non papa ba nação hat ok notícia memang ame produce primeiro banir ame ba Vaticano notícia primeiro maka ame kerek kon awalnya kerek di sini banir ame sang kemudian briefing antes viagem ya sekretariado comissão organizadora Simão Papa né ami ao queres notícia ne ba tambah ami queres entrevista ho Sua Excelência Secretário de Estado Comunicação ne be notícia me quer que ne antes arranca ba Vaticano. Mas depois de todo de Vaticano, notícia primeiro quando vai sair. Kalau biasa lah, kalau aku biasa, notícia primeiro mesti Vaticano. Ya, how notícia primeiro é Vaticano, maka amu papa hau arranca saiu si Vaticano, hau stand up ya Basílica neoi, ya naba ne hau começa a hatu reportagem quando ba abang asa ohing ami halo reportagem abang amu papa começa a viagem saindo si arranca saindo si Vaticano. Depois de nego si Vaticano continua queres bayar Jakarta, ami halo notícia amu papa to ona iha Jakarta. Dan notícia memang hau halo ya primeiro. Depois de itu você produz notícia, mas eu quero hati ne de experiência saída maka itu boleh sira be iha. Depois de envolve iha be delegação viagem apostolik amo papa ninian bele conta ituan. Ya, bahau pessoal experiência na bahau hetang experiência barak na ba ho hira ho intina nang ya jurnalis internasional sira ho prene bat barak na ba ya agradece los ya na ba ne chave mane la bele moya tu husu tamba ema na ba hatene be la naran fo hira la husu então na ba ho koka bes gamba sira husu então sira
Pues ena vamos a minha coordenador media nebe magait ami durante ne mana sindi ne dia close ne welcome los dari o susari ne sempre hate Welcome, friendly mo sa. sim sim então ena ba ware ena ba mag emanya ena ba emadian time ni is maning ne los duni emanya on time los quando emadian oração sanita tem que standby ora sanita arranca tamane ha heta ainda ba ada push serviço nebe mag ema halo ema larai ba abang. Exemplo, ohing nebe uma atividade am papa halo ohing, halo ohing to hoto, mas que to fale jam 3 madrugada, jam 2, sira turi o computador ohing sira halo, sira nia notícia ne, hoto keras para abane sira fokus fale ba, agenda phone nebe maka amu papa se halo na ba. Tamani mag idane haware na ba emania que sira força serviço ne, capaz sira ba idane experiência ohing na ba heta. Mga meta. Okay, kuliah kono ba experiência memang kau durante a viagem Santo Padre nih. Okay, how ya apa dia experiência tolo Okay, primeiro ita hari usi experiência espiritualnya. Segundo experiência ya jornalismo nih. Nomor terceiro ya sang emiriang contente yang sang ya sang fan itu. Okay, how tamo experiência espiritual. Okay, nebe durante viagem bain hirami atuaran kamai ami sabe ami iha cerimônia da bolo cerimônia cumprimenta ho am papa então iha cerimônia ne bain hira papa loke cortina seni musai mai kita senja saitnya ana sen ya Yala lehanda na. senja asa ita tani senja sangnya wow okay ne how tinggi Sentimento na level express na ulit how ko. tinggi bensa amo papa ya fati no tempo ne kerasa okay então penhira am papa cumprimenta ame ida penhira tomai how karliman how surin dia kala ni den tradutor na bot si media Vaticano ni naran Salvatore dan Husin tradutor Husin papa dia kala ni dia kutu aurenya Carelli Santo ne tamba banhira ita rei Santo Padre nya Carelli Santo ne atur kata ita identificate nya kata ita katolik então nya contente okay ne Husine nya sang hametin liutan haunya be fiar ya iha espiritual ne experiência espiritual dan memang how say nunca mais haluha no sei la repetitan ya futuro okay ne kon ba experiência pokoknya Vida spiritualnya. vida espiritual usine espiritual usi tare relação strani usi karena sound hat ni visita ne por exemplo se ia Indonesia ema canta Indonesia ni canta Ne depois ita tama. okay Yang lai hatang ke be kortar lai. Be sarang husi ita boset ne be. Idan ne viajan ba imrua viajan primeira vez ne nianga o antes na ita boset be halo ne viajan hola parte ya delegação amo papa nianga ka o insa. Dia kita ne viagem primeira vez. Primeira vez. Amo tu kamu papa. Iya tu dia katak. Ida ne meio siki keras. Belum kau siki kawari amo papa televisão la how se hanu indas ne how bela hasura amo papa kalai. Mengira how tama ia RTTL EP. How tama serviço na how se hanu indas ne. Kari kau heta oportunidade de cobertura estrangeiro. How prefere how lokilau tu governo ka tu se me beho karak baya amo papa ne bele kalai. How se hanu ingan sang ne. How se ne ia kolega bara karak ame karak sara cobertura ali ora se ne bahau. Laos jangan lagosta galakoi mebe hakarak los ida Desejo ida ne bebe único. Sim. Nus how wengira ho nengas ne analara hades ne. How bela heta oportunidade de cobertura mo papa nyang kalae. E depois as des ne Virginia onde semo ko bela heta oportunidade ne. Mebela botira. Wengira ida ne tahu oração. Fila falba ita ne relação entre Roma. Então wengira ita ya relação dia com Roma ita fiar oração be kita halo kata Maroma se resposta. Então, o lorong how senti dan Igos may acontece doon so hira how depois de ansoi mau meta explicar ona nia sai mai usinya fatin cumprimentami na ba até que nia lá mai how hasa hader usani mehi ada usi flashback fila fali ba koto kusiki quanto me botar
Niya magmaina na. Ida ni mahal ni Mehido ni noong sa realidade. Pangira how ni basic how ni cumprimenta how bensa ni limang clear. How bensa ni limang clear e depois ni den Timor então tamba speechless ko yala dia how renya so yana rasang odas ni how sereza baita bot. E primeiro ni lolos ami tem que for a minha presente bania. Bebe tam ami foi primeira vez lá onde ami laten la lau ne o ensaio ben então hani presente ni bot for bania how toy ana mala e ela bagasi então la bela sai. Mas graças a Deus e kus mai ne how consegue for don hani presente bani e telefone bema how ka cara katu kuliah how todo ni telefone bania kata how hare ema barak ba basic nia. How kuliah telefone dia ne ba direktur Santa Sé Mateo Bruni adian tete bam papa kata how mai hene how hare ema barak bania husu bensang husunia reza basira. Abe atu dia bania kata how mai hene how la husune bensang mai be how mai hene atu reza bania. Então, Mateo Bruno Rona lefang ni hak fora depois ni dia wow how foi Rona lefang how lau ema barak how foi Rona itu sita bot. How foi Rona so idane duni ngamu papa kara. Jane ang papa precisa tebe sita no rasa. Los doni. Depois ini how huso por dar ata sai foto tambah ikut sekolah então la bela tambah ita compreende ita tem que cumprir regra ne bema que ma fo então how huso atu sai foto la bela me be how consegue foto ni how ne tais be amu papa e am papa sai lefang dia sene how domi Timor. E nebe how iha how se hano in Timor. Porque foi lá latino depois né Mateo Bruni translate para o inglês né hato para so agradeço los emo barak dan sene o makas o hetam perdari sa tu dian kata lau sama makas nebe how Jesus mamakas tambah sa atividade seret me tahalo itu Amen los. intina ni hanaba how tu dia obel matene to nebe mundo nobel hatene bele an samas o hira ola envolve maroma com a atividade e moris pasti o sila sucesso. Amen. Abing nazi kuliah me bebe abing hira quando kuliah quando vai na how ne simflu hamre. Sim. Significa katak be Espírito Santo. Espírito Santo bo kita ne fuan. Depois Espírito Santo makabe serviço eta ne fuan kata kita bo tem que be único o ser selo. Agradece mas ikusmai mananazinia mehi nebe husti kedam be ki ikus mai envolve a minha vida jornalismo ninian no sai dunia realidade ida ne hansa be graça maroma kida lo sei lebih nazem so que be di triste itu an tambah momentu ne be spesial ma be la emaden Indonesia dan la abadikan ya anto peste mo ngametan ini ma be de hambe nia baba nia diretamente bahasa roqueira nanta pelo menos ia be momen nene consegue hacer fotografia rumah kawinsa. Oke, ami how ia kolega jornalista Espanha da tura suai nia sai foto rua tulu otang amnia sang ema responsável ba amnia lawan naran mana sindi nia sai foto depois tang ho video si Santo Padre Ninia Media Vaticano saya ya nebe mana how la lifestyle tidak oin how experiência of Indian spiritual hela ida jornalismo nian oke how fahitone experiência lolos ne tene pergunta se dokter mato ene ba mas jornalismo nian oke ida jornalismo nian ohine ita lao hamuto ko jornalista internasional para kansan ita hari diskurso, ita hari ambiente, ya situação, nessa acontecimento, visita papa ne, ita hari terserna ita observação dia, orsi ita hari notícia ne sirah kere kamsa, oke, orsi dia sirah kere papa diskurso ansna, sirah foti, sirah halo, sen liga sauna, kontestu na saunian, kono ba saida makam papa, ita aprende buat para. Sino kata kita bosira be bato hena ba banghera kono akhir notícia kono ba be visitamo papa nene ne ya formato khusus daga ka hane samba bane tahalo itaniane ya formato ane samba ita hane sanoto formato media formato media oke kita avanza iha kala iha involve banghera ta bosira involve an ya be delegação viagem apostólica mo papa ninian iha regra específico ne beta bocira tem que cumprir penghira quando be viagem apostólica nene laona
Oke, regra, protocolo itu beriam protocolo. Protocolo cobertura ba Santo Padre ne kita tevis. Au bela tete ita mata bisu jam 5 dari. Oke. Ini tinggal mata bisu. Jam 5 oras Jam 5 dari sana. oras Madrugada. Pokoknya Vaticano, ka Roma atau na yan. cualquier iya Timor horas Timor iya Vaticano iya Papua Papua Singapura horas Papua ne jam 5. Anto beba na sausar ba ito po sira be visita na yan. Sim. Ne hototo cualquier jornalista tem mata bisu. Tuku lima ne. Mata bisu na. Jam 6 checklist. Tama bis. Jam 6 tama bis. Oke. Sinor Salvatore ho ina nara sinor Gabriel sira protokolo bagian kana ba medianya. Sira mai tenga checklist itene jornalista. Sistema envolve iha cobertura, por exemplo, iha Timor Karik ba CCD. Idan we maka naran la tamen ba tabel ba. Idan we naran ba tamen ba. Oke, ketat. La Anto depende ba agenda Oh na orian agenda kada nação né. Ya, yan ba emang sira tahu guia cobertura. Kita basearit ba guia ne. Qualquer evento hotu na sound hat ne. Ia hotu na ba. Significa que kita buat sira be mesmo que envolve a delegação nira né. Mas tem que fahemos. Lá os hotu Sim. ba fating ida né halo cobertura lá. Sim, labalo. Sa ita ni naran na tama lista então ita tingi hele media center ita nonton net. Anto husin ba fahete na ita buat Ita sira. halo berita sih. Jadi emangnya soalnya mau ngameta kuliah harus força tang sini lo soalnya hira mak kita bot tarde kita botnya naran sira sehasai i troca falei mas seluk ba falei kita botnya pating. Ya, jadi sira hanori kita insa on time. Disiplina tempo. Disciplina tempo sim. Depois hansoing nemos exemplo hanesang ita avião ida wa mu papa maski nia bele turia oi ita la bele naramba barak ma dia la bele memang emania regra se fok ketenangan bahasa kare fok ketenangan ba nia jadi ihane baka ni tour mai cardeal mai bispo padre sira depois nia segurança sira depois ita kono bahana banemos sala la ema barak ma dia sne ai mi pasti avião ida am papa mi colie mi conversa la fácil nessa né la fácil sair ma ita imagina né la depois ihane bani quando emo for oportunidade em baita ita aproveita a oportunidade dia utiliza de dia ita la bele hanesang emo for oportunidade ita aproveita baita nia privado de ita karak halai ambição o foto ulu ambição o nen ulu ursida ema bele fo ma be tir mai ita bot ni lista ni yamiang wana tambah ita la cumpri regra ne bemak ema fo na mai ita la koi coopera dia ko ema tu cumpri regra serne depois dia regresane graças a Deus amnen tolo halau dia kalau amnen tolo mudet me be jurnalis serselu me maka amela mutu bele cumprir serne regra se Vaticano. Agora usa ho be ya avia durante be ya avião laran ho amo papa nenem iha kala mensagem furak de be husi amo papa husi kela baita bo sira lilu ba tim kaba equipa jornalista sira pessoalmente vai em rua durante a avião laran tanto husi be Vaticano mai Indonesia husi Indonesia ba PNG husi PNG mai Timor Leste no mos ba Singapura e fila ba Vaticano Bahau pessoal o ingira ni tamai cumprimentami ni dia sini obrigado ba mi media sira tambah ni viagem ne benaro no hau lá muito coisa boa tirar o agradece los vai tá boa tirar ne o ingira ne cumprimentami ni filamos ni lá ya le fom barak ne beni kuliah ne so ni bele dia obrigado tamba bela acompanhana ni viagem ne depois mak ne langsung tamba ba conferência imprensa ni alo ya lara depois na ba bahau pessoal ne beni fom hau mak ne dia ni hadomi Timor ya ne vedet ne ia ni siano in Timor so jadi Ya, asin del fue importante esa sintió la parte de viaje en papa ne venir ya a mi avião laran ya complementava malo Santo Padre ni autorita obrigado ba jornalista hotu si media hotu ne maka hola parte ya viaje ni ne viaje naro kire ne ode acompanha ya viaje ya idane especial usa ho be segurança ya avião laran vir jornalista ser ni observação durante a avião laran viagem pasal logo kita segurança ba mo papa ne unsasi ya avião laran
Hanesang ya avião larang ya pali nya sur malem baing hanesang ya nya segurança nih hanesan. So Então lá bela específico ou especial, essa mais ketat nini. la ya avião larang nih tambah ya avião nih kan sefatin nih bema ba fatin ba santo padre atu precisa descansa kala. Jadi ya na bani nih fatin sa VIP sa mai ya avião na bema lá ya fatin VIP então foi espaço bania para dog atu nya bele turmesa ko dinya bele descansa na ba. Depois segurança será mais muito tu ami o jornalista será de balão lá será conversa o ami da deliau ami. Depois de horas satu basic landing na tidak tem que também falia será fati. Depois ya na bala os yang katak será lá conversa lá. Ya tempo na bema será amu papa com descansa será com mai conversa o ami será da delia husu sine be. Foi a primeira vez tu ir cansa jadi ami conversa o será ya na ba. Oke, segurança avião lá, né? Oke, ita ia segmento, oke. Segmento ne ia fatin ne ia designado na, oke. Fatin be makarena hasilnya, masih kalau betul. Fatin be maga segurança nian, masih. Ami jurnalista ia fatin foto klip be, nasan segmento ida, oh papa ia liu, sen pai nebe ita. Depois ia jornalista ia misira ni ini mus ia lebah kira kona reservado patine reservado pa imar itu lebih betul kene patine be segurança ne laos ne ya Viajan apostolik nini yang nene. Sentimento nesse jornalista, não mostra nessa pessoalidade. Tambah hansa ohin be bingnazi kontate nini yang hasora mo papane ba visita Vaticano ne hanesan niya mehi ida nebe husi be ki kedan nini yan. Agora, banghira hetang te oportunidade. Pode envolve diretamente ba delegação amo papa nini yan. Sentimento. Pasti ya laran ne. Ay, haksolok los. Ay, contente los. Ya, yang normalmente contente agradece para maroma que la para la hotu. So bahasa nene tambah mayu si maroma ka bahasa kan dan ida banus terpilih hotu. Betul, los done concorda. Barak mau kuliah dan hasane mabe lia aning lia fuerza nene tahu kotu tambah batne maroma mak muloko da matan lah ya masih luka tak da matan. You are chosen. So how excited, how content agradece. Ya, how laten atu kuliah liuan sadatan, so agradeço para Roma, para governo, para instituição de serviço, para bela oportunidade de nebau. No, how espera oportunidade ne los mai haudet, mai bela sebab mos bahanu hani maluk jornalista sira, tamba hetam ponto positivo na ya Vaticano katak se hetam oportunidade para jornalista timoruan ser se acompanha mu papa ni visita, ba na sound seluk ne bema se halau ba. So, how espera colegas ne bema ka hetam oportunidade se aproveita ho dia klitan. Importante fila falanso ho dia ngona kita ne relação com Roma. Tahu Roma na fatin centro ita ne bor satu ne, bototun veita mehi se realiza. Amin, amin. Monga meta. Sentimento okay, luar biasa, itu yang extraordinary ya, yang tambah sei larpetan ya futuro karena kita halo viagem ema mais importante da ya mundo nebe, ya agar resewain ba Roma ba diak tomak nebe mak ya ni harai mai. How liliwi ola parte ya viagem ini. Assim, também ia viagem be apostolika mo papa na kan ya halo be visita pastoral, namos visita be diplomatik nunian. Nebe awa kara kuso de usika dan nastaun hirak nebe amo papa halo viagem ka visita bane ne. Unsa hanesan jornalista niya observação entusiasmo bahia serane ka bahia povo ka bahia população cada nação penghira simo be visita amo papa nene kita bawa sernia observação pessoal anesan mas jornalista bele husi mana nazi ol dia menghira amo papa ni visita ba nação hat be maka anesan ta tenona Papua, Timor, Singapura, Jakarta. Yang naban ni hausik mensagem barak yang naban.
ni husik mensagem barak ba itani diplomático sira, ba itani liderança religioso sira, nós ba ita hanesa ita serani katolika na ba. E how durante se how se lembra o ira o catedral Papuanian, ni husik mensagem ida ne beke serius, mensagem beke fanung ita laos, bahau laos det mensagem ne ba ia sanare katolik Papuanian. Ni husuk ba seminarista sira na ba katak, lori ema basic ba maromak. Lori ema hatene medita maromak ni lefuan, le maromak ni lefuan, imuristir maromak ni lefuan na ba. Tamane mak lefuan na hore ema bagi barakona iha media sosial katak. O atu lau ba nebe o tenki loro ni Biblia ne tayo ni bolso. Tama idane ma fuhango ne klamar. Antang mensagem danene ni husuba ema hotu atu halo idane. Ini dia ngasane Papua barak mak sarani katolik, mabela moris hanesan sarani katolik. Bahau laos det mensagem ne ba Papua, mabe baya hanesan ita ema umano ne be mak religioso be katolik. Lilo be mafiarnain sira, be fiarnain be Jesus Cristo Mensagem ne ba ita hotu. Lost. Ba ita hotu. Depois ni yang mensagem na pa katak labele ba matandok, labele karamorkat. Naban tamba ia momento na bane ni hari yang número Papua ne número bota na ba makaslo sa naban. Tau ni fo mensagem laia tang atu usa termo ingoy as lain ni langsung pulia kira sa naba. So ita fier ba maromak de laos ba lori ba sirne para atu sa bukai hadiah ita na moris ka sa lain. Tamani momento ni kuliah ba sirne ni fo ketagas makas ba seminarista siran ba atu haklakin lia losya na ba ina ba hari yang espera katak ema tem que entender mensagem de dia que na ba ema tem que entender depois bahau pessoal ni ba ya Singapura ni ba ya Papua ou Indonesia diferente ao Timor. Estamos a diferente ao Timor. E na ba laos yang atu yang la dia kan lai mebe ya Timor haware ni expressa sai hotu ni contente na ba. Ora ni expressa durante ni amo papa expressa ninya be sentimento contente. Tambah ni hasuru malu ho liliba juventude sira. Ni hasuru malu juventude sira. Ia na pa ema canta ya música ya sessão hanesa hotu quase. Na ia PNG Sim. Ia PNG ya Jakarta hanesa hotu. Ia Singapura mos. Mas ia Timor ni hasuru malu ho juventude. Ni halo ni jeito siya ba. Ni hanesa dirigente ema canta sira canta ni. Depois niya be expressa niya sentimento. Expressa ni la ia ta ita sente. Sia ita la sente ni super botruma na ba. Ni hasa hotu na ba ni kontu so how hira how hare dan how demba mondial fing jornalista gementif yang mau itarenya expressão ni haturu mos mas sim los how mesak mas entre be when hira kuliah ba kolega siram depois kolega jornalista internasional mos dihan katak nia enjoy ho sara juventude sira ho música ya Timor nene. Então ina bahot ya so Mas sentimento ne be sada diferente gala. Oh, nasan hirak na be ni visitantes ya na. Diferente tamba ya serselu kantan ya sing ni hamnasa ni bem ya so único Timor sisi didet maka ni halo ni kantan ni hamnasa bis ni hal ni jetu hanesan dirigente kalai. Jadi hanesan bahau ni diferente los ya Timor ni ni expressão diferente los na Santo Olympe maka ni pada depois sarani hototo entusiasmo bela ne ala hanesan sarani katol Timor ni be maka entusiasmo los contente los odisimu so santidade depois laos bahami bahau pessoalet mak sentes be jornalista internasional hotumus diang katak durante sira lao hamutu kam papa visita banasang hototo so único Timor maka emane be particip presença yanene barak no bahasa kadang luar biasa. Luar biasa ya. Tambah konda be ita hare ya media sosial informação. Além de media sosial mos media nasional internasional nebe postai numero emane be mais simo participa ia misa pontifical tastolone dan iha 750.000 pessoas. Mas ne kalkulação. Itulah hatene número certo nene hira itulah hatene. Belemos liwidane. Mas enquanto iha Indonesia ia 90.000. Depois a PNG ia 35.000. Depois Singapura hanesan moskare 50.000. Mas saya ituan PNG ni mayoria ema Kristão, lo segala. Lá. Tambah sama serne numero nene menos compara Singapura, Indonesia. Indonesia nene da beledehan de nação maioria muçulmano nene, mas be
número nebe maya participan ini 90.000 pessoas. Tambah ini napa ami khususira sira diham barca protestan. Katoliko lah dunia napa. Ani mamfikatan ternyata tambahan apa nih mana waktu itu Katoliko mebel ya sedang Asia Papua maka Protestan. Mas Indonesia mos, segundo kita kuliah kono babe Protestante, Katolik Indonesia mos. Indonesia quase que be Protestante ho Katolik ini quase % atau hanya selalu sela. Mas numero ne sae, incluemos Singapura. Tambah isira hena bala Asia Papua ne det mama be hanya sang ita karek sira mai husi provinsi oingoi ne be maka tahu hena bane ya Papua na bane ya depois de amu papa ya Papua ya Port Moresby Papua bafali ya Vanimo mos hena ba ema barak provinsi ida hena ba area rural los antang hena ba mos ema barak lah antang hena ba kita tane katak iya area rural ne be maka ema labab ternyata iya sarani Katolik ne be maka tabel dia ke presença ya ne barak então, graças a Deus, papa ingin halu misa hotu te ya stadion Port Moresby ni. Ya langsung bake das ia vanimo hana pa hasuru população siran ba hasuru madre siraya na. Idane ia ona be agenda protocolo ni anga ou depois de tote be Port Moresby ni nia be diretamente foto decisão ba lá. Emani agenda ne mai ema sempre lá tu ir be agenda ne be. Monga beta reforça. Mana how tama ho idon mana pergunta iro embe bilateral relação bilateral entre sarani Katolik ho Vaticano. Oke. Mensagem kada Santo Padre nya bana saung hat ne hare refere ba problema comum de maka ia kada na saung are. Então husine orsida nia depois ni visita ne kan nia si hasoro presidente ane sene Timor Leste ya Papua nia si hasoro gobernador general ya Singapura nia si hasoro presidente primer ministro ya Indonesia nia hasoro presidente. Oke, idane importante tebes atu hamete relação Vaticano na saung hatne atu resolve isu serve maka identifica ya na saung. Oke, apa por exemplo ya Timor. Oke. Lai tahakat uluk iha Papua Indonesia. Oke, Indonesia tambah número muçulmano né? Oke, né 200 milhões de população. Agora o número sarani cristão né? Kikliu. Yeah. Então, amo nia mensagem ini maka diálogo interreligioso, religião. Né para atu halo itu né simu malu lahareba kor, lahareba rasa, lahareba diferente cultura, mas itu simu malu nudar humano Oke, né ya Indonesia. Oke, hakat ba Papua tambah Papua. Oke, Papua ema desconfia malah embolo buan Humatandok. Oke, ya Papua buan Humatandok tuir dados Nações Unidas cada tinan ema 200 maka mate tambah ema ohosira tambah desconfia dan sira buan. Oke, tambah dan ne mate rihun maka halai sahi sirenuma tambah ema babuka sira to tambah desconfia sira buan. Oke. Mas ne desconfia de lá ia be. Ne desconfia, maka rihun, mas be ira mate ne tuir estimação as Nações Unidas ne dados ne cada tina ne 200 mate ne ema asang how desconfia ne buan. Ba ohode. Nia ma halo nia alin mate. How tingi ba ohnya. Ne ma papa nia mensagem ne yan Papua labele fiartan buan, labele fiartan Matandok, fiar bomaro makrit. Oke. Para tira ne. Ya Papua mos Papua na Sound Rico na Timor. Mas be orsida distribuição riqueza beterhetan husi asan mina ne. Ema mai asan companhia railiur, ema potira mahetan. Ema população sira kiek na faten. Então, papa reno oke. Agora ia hama encontro ini líder, encontro ne ita husu atu riqueza natural papuanian pelo menos distribui justo ba população. Até mau tu belehetan benefício. Oke. Mai Timor tambah itania liderança sira. Agora ita tu ia transição husi liderança 75 ba ida phone. Então Santo Padre oke.
Timor Persija banhirnya suruh Di dalam labarik satuan divisi balik jalan sapong ya. banhirnya suruh labarik divisi sira iha Alma Madre Alma sendirian. Oke, labarik maka futuro Timor Leste Persija investe ba labarik futuro sira tu sai nasaun futuro nasaun Timornya atau lori hamnasa ba sama papanya misalnya labarik maka futuro ba Sim, labarik ma futuro. Ajar samfon ma ada sabe futuro Sim, ba nas tahun sim. dan ini. Sim. Ita na mensagem perguntas rua ikus ninian. Conforme ita bo sirninya companhia viajan husibe primeiro nação primeiro to nação ikus Singapura na fila fale bai Vaticano ninian. Conforme ita bo sirninya hare no ita bo sirninya be acompanhamento impacto positivo saída maka cada nação nene belehetan lihusi visita be Santo Padre Papa Francisco nene. Oke, orang Papa banyak visita ini sempre kuliah kon problema atual memang kasur ya karena sound. Oke, então ini impacto positivo memang itare kata qualquer nação memang nia visita sira expressa sira nia commitmento hakarak serviço muito ko Vaticano ia area balu nomos husi sirnia governo rasa que líder político sira ia commitmento atau resolve problema memang kasur ia nação rasa ya por exemplo iha Papua nya husu governo atau resolve violência conflito entre tribo ansan ita Timor Leste tribu tribu dane hasur tribu então Papa dan khusus sira atau hapara butne então ia reação positivo husi liderança Papua nen ami sei serviço untuk diaktifkan kami namanya partai segurança kami namanya politika nasional atau ne bele hapara violação entre tribu ia nação ne ya Singapura masanesan reação presidente ou primeiro-ministro oke itu sei serviço untuk Vaticano atau boleh halak konten diskriminação hasuru rasa religião ini impacto positivo ida ba líder nasional itu espera mudança rumah selori mai atau boleh ia impacto nih maka dia kelihatan banhira liga ho visita Santo Padre. Ignacio. Eka tu força de so ini ya kan lau ya lori posição rua ida posição estado ida bahia igreja so em momento kuliah los estado nem so ini kuliah explica claro los na e a igreja nia maka nia atu hametin liutan relação fiar juventude sira ia nação tolu nebe mak neba ia mensagem mane halo relação bilateral entre sarane entre nação sira Vaticano ho nação beneba ili liu mani dihangkata juventude tambah sa juventude by ma bot mai falema ko niane centro los então tem que hameti fiar juventude sirnya liu ia katoliko niang Sim, hanesan jornalista. Itu po sira simuti ako na briefing, mensajan lobok. Tama ito po sira makapartisipa diretamente ia viajan apostolik pe Papa Ninian nene. Liya ho sa ida ito po sira uyang kuliah te ona. Uisa maka papel jornalista bele reforça filafali lihusi ita ninia publicação de informação baia ita nia comunidade em geral ele luba be cristão firna em sira. Atau reforça filafali mensagem amo Papa Nian idane. Também ita hatene katak mesmo que o número ita hare Timor Oan maioria eva firnain kata fear ia Jesus. Mas be realidade mos ita hare laus ema hoto te fear. Laus ema hoto hatudo ninya fear idane lihusi nya halap lor nian. Então papel jornalista maka saida. Jack, badak de papel jornalista tem que hanesa amu papa mos ian statement de jornalista tem que hatolia los bem maka
dihan A, B, B. E depois fila faliane sama papane mensagem be makau hano ing hela katak ni dehan labele senti contento número ne be dihan kata católico ma número botliu o barak liu ma be hatudu sarani katolik ni barak ma be tenki moris tuir duni dane. Exemplo ema hanse heti liliu Timor ita rona ita hare kata sarani katoliko barak presença foi na lasita tolu barak demais. Espera kata domingo igreja na kono so am papa dehan labele kuliah det katoliko ma bela moris tuir hana sarani katoliko tambane liliu mensagem bem importante liu maka fo tempo ituan medita maromak telefuan le maromak telefuan no moris tuir. Le maromak telefuan, medita maromak telefuan no hamoris. Plus. Concorde dane mga meta. Oke, mensajen dari jurnalista how Papel jurnalista ya? Sim, papel jurnalista ya itan sang katoliko ya sang Morris nudar katoliko na fatin halo ni papel nudar katoliko mabe how sang tetrit kata how presença Santo Padre ni Timor ne meten di hutan ita sarane katoliko ni ya fe ya Timor ita meten di hutan ho Vaticano pusio himba futuro. Ita niya mensagem, pergunta si Ikus nini, ita niya mensagem, o ita niya esperança ho visita amo papa nebe mai liliu mai Timor-Leste nini e incluímos mensagem lobok nebe amo papa husik hela bai ha povo Timor-Leste em geral e liliu ema cristão sira makasay. Oke, mensajen tamu si mensajen papa nian mai Timor-Leste oke. Ita harus si visita amo papa nian mensajen ini maka nirai hela maka unidade when hira kuliah kona ba katoliku kuliah kona ba presença sua santidade nian ita lahareba lorsal hormono lahareba kor lahareba rasa lahareba lian ita hutu hak solo kasang sai ema idarit sai sarani katoliku simu Santo Padre ita ne idarit ita la ya memuterma ita laharian oh idane se idane base idane se então how ni mensagem makne ita precisa haburas na fatinha unidade dane hamuntu kirane bawain atolore itania nasaune bawain nudar nasaun populasaun maioria católico. Binasi. Ya mensagem usihau maka na fatin tamo Roma primeiro ya ne atividade la bele moya tu aprende la bele moya tu husu amu papa ne mensagem be hau gostalos maka hadomi na fatin emane be mas ke emane la gostao so dene. Ai, mensagem nebe fora kene bada close mas be kona kedan tu depois ne ida la dito no brigada ba Bingnazi mau na meta nebe fo na tempo onde mai fahenete kita boa na experiência durante envolve an iha delegação viagem apostólica amo papa nenian ita boa hofiar kata kita boa na kono experiência na kono mos matenek nebe ta boa hetan durante viagem ida ne iha ne so nebe among meta dehan laos de vida jornalismo nenian det maybe mos vida spiritual hanesan mos mana nazidehan bing nazidehan kata mehine be husiki kedang nia iha ikus mai sai duna realidade idane laos tamba ninia hakarak ninia matenek mabe tamba maromak tamba grasa ida i maromak rona ninia orasan ikus mai mehine sai realidade espera kata kedane laos ba ikus ninia ne sei hamos oportunidade ser seluk nebe semoso mai dalam detan obrigada wa emba belina ya diak malu karena televisão Timor Post ida nema kita ne dadalia o itania belu na irua belu jornalista na irua nebe na kono experiência na kono benção tambah será foi fila hosi viaja naro kida iha delegação viaja apostolika ma papaninian ihanesan mos bebe ohin kolega na irua
hati teno nakatak ponto primeiro, ponto principal, nabi persija tahu ita ida tahu ita nefuan maka ia qualquer ita ne atividade primeiro tem que tahu uluk maromak. E depois labele haluhamos katak nudarema fiernain ita tem que le maromaknya lefuang meditano halutir. So ida nedit maka ita bel hametin liutan ita ne fefier bai hamaromak nian. Hamu to hau lita zabelita o kru ne serviço ami hato agradecer e adeus.